2016. Nek ne znaju, uzvrstite je Minecon 2016. Hoćeš li server? Evo vidite, svi se ti iskoristi. Ja lupam ljudi podne pakete ko što vidite. Još danas ljudi, pa ja ću se odrobiti, evo. Dobro, Minecon. Što mi crko internet? Ljudi, crko mi internet, evo. Povezan sam, sad bi trebalo iskoristiti. Prosto ljudi, zbog toga, crko mi internet samo od sebe. Imao sam, vidite mi Wi-Fi upaljen bio, samo jedan put. Kasni mi kamera ljudi, kamera mi kasni. Još danas. Već ja 3 put snimao ovaj tutorial. I jedan put ne radio. Evo, svi stisnite ovo, dodaj stavku. Dodaj stavku, ono zeleno što je pisano, znate. Zeleno bijelo, zeleno kvadratu, bijelo slova. Evo. I stisnite za Minecraft otvori. To je to. Treba će vam još jedna stvar koju skinite s interneta. Zove se Custom Skin Capes. Custom Capes or Skin, nemam pojma nije te tekstura. Biće dole u opisu link. Ako nađem link, nije ga. Ako se sjetim staviti. Šta je? Vidi, ovo neki glitch. Ovo mene moj mobitel trova. Nije ti... dobro. Mislim da idete tam gdje vam je. Meni da šta god da skinu, da mi se tu nađu u Minecraft. Ne znam zašto. Evo, to... ovaj .zip. To zipat. Sad nađete folder. Games. Nađete folder Games. Folder, evo Games, nisam navikao napisati mu prosto gotovo, com.modal. I onda idete ovo resource pack, to trebate imati, ako nemate, resource underscore pack. Tu i tu extractor pack. Evo ja ću extractor, jer sam ja to imao, pa sam ja to ubrisao. Ljudi bio ime ruka, bio ime ruka i sad mogu izaći. Iz toga ima još neka mobitel načinjena, bilo bolje. Sad idete u kameru. Ajde! Dobro. Ljubi prst. Sada kartica, onda nađete taj... Znači, nađete dva koje želite. Ja sam uzeo za Alex, Lord of Skeleton. Samo jedan put. Našao sam Lord of Skeleton za Alex, zato što Skeleton imaju tanke ruke. I za Steve sam našao ovaj Mr. Crainer Pixel. Mislim se, ja se moram zvati Mr. Goblin RS. Evo, ta dva skina, ja sam to pripremio sam. Ta dva skina ja ću koristiti. Znači, trebate imati dva skina na čovjeku. Ili jedan koji. I sad, nemam Uber.
odete u Games, taj Games folder, com.mojang, resource packs, nađete taj resource pack koji sam sad ja upravo zipao, custom skin for Games. Ne idete image mob, i evo sad tu imate običan Alex i običan Steve, jedan pokoj. Evo. Inače u tome Mineconu imate sam taj Alex i Steve sa capima. Samo Alex i Steve sa capima, zato mi ovo i radimo. Evo. Evo vidite, to je Steve. Sad, izvadi. Ću ta dva obrisat. U redu, čekajte, ne može tako. I prilijepit ću ova dva što smo sad upravo kupili. Steve i Alex, šta se zove? To je to. I sad vam da odemo u Minecraft. Zašto mi je viške ne znam, ali jedan prste. Znači mi vidi ruku mrzim. Kameri se vidi. Vidi, obećam da više neće biti facecamova. Moram pasti na kameru da se mene vidi, Minecraft ne vidi. Ajde! To sad dok sam počeo sam snimao, pričekaj, idem u opet. Te ljudi, eto, snimam. Ja odete u options i sve odete u texture pack, menu. Morate imati ovo custom skin with keeps. To. Sad. Onaj Minecon 2016, to što sam vam pokazao. To će vam zato. To će vam sad kad otvorite, biti odmah tu prvo, sad ćete vidjeti. Evo, to vam je odmah prvo, ali gledajte, default. Znači, ovo je Alex skin, bez. Alex to. Ovo je custom skin, a ovo je Alex i Steve. Eto, ovo je Minecon, evo imate ovo. Ovo je 2016. A dva kepa su 2016. Vidite, to su vaši skinovi koje ste vi ozabrali na primjer. Imate onda ovaj, to je, koja je to godina, 2015. Ovo je 2013. Ne znam, sad ću dobrat ovaj, 2012. I evo, sad ću vam pokazat. Zvuk. Pa glučno svi. Sad ću malo. Evo. Kip normalno radi. Koji kip znači? Sve normalno. Sve što je ovo na PI. Ja ću da sutra čeka da mi se ovo upali. Ljudi, novosti. Evo ga, već sam mislio sad reći stopirat ću, pa kad se čita nastavit ću, ali izbaču snimanje. Da, još to je gličano, ljudi. Pa kad sam počeo da snimam, sve gliča mi previše. Da, ali vidite, vidi. Ja sam i da mi mobitel ne šteka, sad bi mogao se mrdnuti. Kao što vidite, mrda se sve je normalno. Znači, ko na PC-u, kad vodate mrda se. Ja sad ne mogu što mi kompjuter. Na kompu snimam to, vidite to. Evo.
Oj. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu tutoriala. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Bye.